bazalwane eminye sekuseni egameni lenkosi yethu Jesu. Uthula amabele bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane ebuhleni bakhe. Usigcina silonza asiphe amandla naye uqhubeka sibe nale nkonzo bazalwane yahlanganyelwa inkosi emsembusisi. Angibingelele bazalwane phakathi kwethu inxebo neinxebukazi senkosi esilapha. Bingelele lonke thina uNkulunkulu ukwehlukana kwethu kwelihle impilo laJesu Nkosi yethu. Amen. Labangamati bazalwane makamthiya nesibongo sami babe ngiyakholwa sinzisiwe emandla elivela kuNkulunkulu ayenebelele impilo yami. So kungako bazalwane kuba senhlizweni yami lokuthi ngihlale nguveda lokuthi ukubona nje ngimila. That's it, what is our down. Amen. Amen. Clever. Lenqaba ukuthi lo clever lebenguye bemhlakaniphe kakhulu. Sathane bekamnikile emakhono lamanye ngendlela emangalisayo. Ndange ngibe sehluleke dodonke ethi ngathi qambe empeleni yami. Ngaphumelela ngize ngibongelele. Uthi noma nginabo badala but ngiyadenda ngididile. Yini into lebengishoda ngayo bazalwane ngangishoda ngokuthula emphefumulweni wami. Konke kwakhamba kahle bazalwane. Ngangide ukuthula ngide nemali. Yokuphila. Amen. Bathi njengoba uyathi ukuthi ekuphileni siphila ngemachina ngangithambula ngithambuleke. Ngiyacela abazalwane naseminye namuhla uma phambi kwenu hayi ngoba nginqomo kunani kodwa ngoba inkosi ibonela ngokulisuka namhlanje. Uthi kutoma iphotha lefana nami embi kwakho babe losilisiwe lokholwa inkosi uJesu akhulumele uNkulunkulu. Amen. Ngiyacabanga bazalwane ukuthi bafuna khalo mase ungenile lethimba lakhe la. Ngibona ngokudra nje ngicabanga ukuthi kuphuma ngase ungenile bazalwane. Ngiyabona ukuthi lama activities semaningi kakhulu. Semaningi kakhulu. Ngana sikadeli wona lama activities. Kungema plan nje okwetanga bazalwane ukuthi abantu bethu babe kahle bajabule. Kodwa kukona lesibheka la. Lesibheka la kumele ngimele kona la. Ayibonge inkosi. Niko lesibheka la. Glory to God. Leli laNkulunkulu yakhela ngale nkosini livuselelane ngalabagama. Inkosi yamsembusisa. That's why sinalelo hora bazalwane lonke lokusho ukuthi still sisalungele bazalwane. Kumlandzela Jesu engumqalisi nemphelelisi wokukholwa kwethu. Mayibonge inkosi. Sebashilo ukuthi babonga athi bakashe bafikile siyabonga bazalwane sokushito konke. Nabo bonke labavela kwela sephongolo siyabonga. Ngifisa siqale la bazalwane. Ngifisa siqale la. Ngiphethe iyeplane la bazalwane. Bethi iyeplane ngiyafisa ukuthi sicale njengoba seka announceile babela ukuthi mhla ka-16 sinenkonzo yema single parent. Sahlelela le nkonzo bazalwane leadership yalakhaya siyabonga. Kodwa kunesimemethelo umfundisi lenaso lesiklashana mhla ka-16. Ayibonge inkosi. Le ngicabanga ukuthi angayi kumfundisi umnikete sona kubona ukuthi angisendlulise mina lapho bazalwane.
because lo munye lo arranger leyo mausoleyo yamhla ka-16 mayibongwe inkosi. Liyakhumbula eminyakeni lo edlulile sibe nenkonzo eMgwenya. Amen. Thoba liyakhumbula bazalwane. Leyo bangakhumbula sibe nenkonzo eMgwenya la besithakazela iSouth Africa yonke kahle kahle. Kodwa si-based eMpumalanga. Amen. Sibuka leli khambi lelithi sikhathi lesiphila kuso namuhla kuyagulwa, kuyaboshwana, kuyabulawana, bantwana abasasiva etikolweni. Uhlangahlangene nje kunjalo uhulumende wase-South Africa sewehlulekile. Amen. Wase uNkulunkulu uvusa leli ncebo loNkulunkulu ukuthi ase kwakhiwe umthandazo. Kube nemthandazo cross night ngekhumbula saze sacala Fridays sasocetha Sunday. Kuthandazelwa iSouth Africa ikakhulu iyouth yethu. Silapha elikazi eMgwenya eground sifaka ithende khona. So siyambonga uNkulunkulu ukuthi imiphumela leminingi bavela bazona basikekele because kwakumenyethela ukuthi mlona loyo lunemthwalo nalusinzabo nebantu abakhe batulula konke akakuthwale etenabo le hayi ngoba kunemuntu ambeka ntanje kodwa aye kule psyche yenzaba kufanele ukuthi usenzabeni sesiyotshela uNkulunkulu ophilayo ngoba thine sibanphana bengadi mayibonge inkosi. So nalomnyaka ke bazalwane seyikhona. Amen. Likomiti lishilo lathi liyayicela iye plan besinayo ukuthi siyayicela ukuthi bekhona mhla ka-15 namhla ka-16. Amen. Yaqala nzambama ngo-6 mhla ka-15 ichubeke kuse nakusala balala batawulala bese kuthi ekuseni ngo-10 iyaqala futhi lenkonzo iyophela ngabo 2 kuyophela sikhathini mhlawumbe iyophela ngabo 1 ngoba ucala ngo-10 phela ngabo 1 so kuyahlukana akuyona inkonzo yebandla thinte kodwa kunebaholi labakhona lapha nami ngikhona lapha kuyo ummenya wonke kulona imthwalo bazalwane kuyokhala uNkulunkulu. Lo mnyaka ke bazalwane ayikho la. Amen. Isensikazi nomnyaka uma wathi kulenzayo labathi kuseloss mayichebe opposite emanyeve. Amen. Kune ground lapho kune hola lapho yabe lithendele khona from 6 o'clock mhla ka-15 yacabanga bakumethisa ukuthi uyabhala mfowethu mhla ka-15 itabe ke ngaleso sikhathi nje kube kuyinkonzo yemthandazo bazalana until 12 o'clock. Amen. Laba nje kuyinkonzo yemthandazo nawufuna kwathi kabanti ngikhona njengoba ngilabandlela bayibonge inkosi kodwa bayibonile labaningi last year. Then ke namgqibelo sokuba kuyinkonzo nje. Amen. Lengeke ngamamethela lokuningi nyalo kube nje kuyinkonzo bazalwane itabeli bafisha sikathi until kuze nemasonto sibuye emabandleni ethu asingeke sacetha Sunday socetha Saturday. Hallelujah. So ke khabo bese umkhuluma sesikuthi ufike ngisho inkonzo manje yamhla ka-16 September ngitoqela ke khabo ukuthi mina indaba engekho mhla ka-16 semloqela khabo beningeke inkosi ngemvumo yenu ngoba i-leadership lasebandleni kwendile yanisethela nisitholele lenye liviki ngaphandle kwalo-16 bese ngiyangithinza si-attendeni lo phandleke bazwele nasitawushiya mlawushiya umfundisi netiso umshiya umfundisi makhathi umshiya umfundisi mlangene ngishiye bababhizi ngeke baba nenkinga abazalwane so lapho kunabanye masike phakathi afuna attenda lenkonzo lendabe kuyo
Kodwa sicela samdlele sileso ukuthi singeke sabuka lenye inkonzo ngalo mhlaka lenye idate kabetiso kuloyo 16. Amen. Then naye futhi lo 16 na 2:00 kunenkonzo lenkulu yokuthandazela ummemo loba khona lapha ka chief. Amen. Yobingina on 2:00 on Saturday. Alo mhlaka 16. So kumele siphumile ngawale ngigijime ngibe lapha because isikhonto bathi kube ngini this year. Bayibonga inkosi. So cishe uyabona ukuthi uba unikana ngana benganankinga nalo ba chief ndawusuka la ngiyekhona but kodwa sifuna ngisukele ngalabo 12:1 ngiphuthume ngiyekhona le ya chief kwebazalwane ayivalele wonke umfundisi lo free bazalwane nemzalwane lo free lofuna kohlanganyela angaba khona ngalo 2 ngalomhla ka 16 inkosi emsayibosise. Amen. Yacabanga ukuthi ngiloko lebe ngicela ngiyacabanga ukuthi sengina update kabona ithimba lakho sesimasesenile umsiki inkosi emsayibosise. Ngiyacela ke bazalwane siye ezwini likaBaba uNkulunkulu. Uneverse elikhona nje enhlizweni yami elivalele uNkulunkulu elijwayeleke kakhulu. Ayithula amaverse 8 and 9 encwadini ya-Isaiah number 35. Sifundzeni bazalwane 8 na 9. Siyabona namhlanje amakhelwane wami ngiyambona la ukhona ngeke ngimsukumise bazalwane niyamandi. Amen. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu egameni likaJesu. Isaiah 35 verse 8 na 9. Isaiah nitholela ngempazamo. Praise God. Nitholela ngene. Sifundele ntombi, sifundele egameni likaJesu. Indlela yobungcwele. Yawuba khona umgwaqo lomkhulu lapho. Uyawubikwana ukuthi indlela yobungcwele. Labagcolile ngeke bahambe ngawo. Uyakuba walabo labahamba ngawo lomgwaqo. Tilima letikhohlakele ngeke tihambe ngawo. Ngiyawubathe ibhubesi lapho kude ngisho nesilwane lesinelaka lesiya kutholakala kuwo. Kodwa ngabahlengiwe bodwa labayawuhamba kulowo mgwaqo. Amen. Ngibuka lesentenisi bazalwane. Lesentenisi bazalwane. Lapha ethi lokuqina. Lesiswati lithi tilima ngeke tene njani. Ngeke hamba nayo. Tilima. Okay. Lelambazana libhalwe ngesizulu lithi noma beyizibula abayikuduka kuyo. Amen. Lele swakhe sitilima ngeke hamba. Hallelujah. Ngicela sithathe le version le bazalwane lesizulu. Hallelujah. Abangathi esilungithini bazalwane. Whoever walks the road, although a fool, shall not go astray. Hallelujah. Nayo isho njalo mayibonge inkosi. Ngiyafisa bazalwane ukuthi sesicocele nganayi into levedele umphefumulo wami. Ngicela sivalele amehlo sithandaze silibonge. Siyalemukela Nkosi emini baba wethu onqwele. Siyalemukela Nkosi ukuphila kwethu. Siyaqela kakhulu moya ongcwele. Uselengelele ngalo uthi made udunyiswe impilo lakho. Amen. Abanye baqala kulendlela bayithola kumncimo. Abanye bahlulela uJesu Kristu. Abanye baqala I
uNkulunkulu aphinze bazalwane angisida ngihambele. Ayigijimele ngoba ayigijimele enhlizweni yami nababeka lombiko. Ngibinyabinyeka bazalwane usukunyana lokuside. Ngive amandla. Lathi thine bona uhlobo lokukholwa kuKristu Jesu. Sibantu bokuphikelela. Amen. Amen. Sile siyadluluzela bazalwane. Kubomvu kumnyama silapho. Abanye baqala ukulephela bayithola Oh, hallelujah. Sinesibonhlobo abantu ababethu lokuphikelela. Ubesikhathi besizivumela besingasebenzisa onke lama-hour kuyawushaya nsambama sihambe sesiyawulala. Sikhuluma nje indaba ukuthi labanye bafika behluleka. Oh Jesu. Bayiqalile le ndlela kodwa befika endleleni behluleka. Into ebuhlungu ngilelethi noma sebehlulekile emhlabeni jikelele bazalwane akakho umuntu lophila nje. Umuntu ehlulwa yilokho ayibhizi ngabo manje uqala ukusho. Okusho ukuthi ngamanye amagama wonke umuntu usendleleni. Hallelujah. Akakho umuntu bazalwane lohlelo. Wonke umuntu usendleleni. Makhasta mahle. Na ukhona phakathi kwethu ungamazi uKristu njengenkosi ngiyakumusa egabeni likaJesu. Ayikho enye indlela ongashina yezwa ngayo. Ngaphandle kokuthi utshelwe nje ukuthi buyela kuNkulunkulu. Ubuyele ngaKristu lethi iBhayibheli ungumlamuleli phakathi komuntu nomuntu. Ngoba impilo bazalwane yethu ikhompile empilweni. Uhleli phansi nje usendleleni uyahamba uhleli phansi. Hallelujah. Akakho umuntu omile
Hallelujah. Noma kufika timo timise uma asendleleni. Nakabonga. Into sihlanganisile namhla kokukhuluma ngendlela yakho. Lo iphethe lo thathe lo thaphuka ngayo. Indlela yakho. Ngiyacela ukuthi sesiphoqele ngahlelele ngokuhamba endleleni. Ngiyashumayela njalo bahlakwana. Naye uyahanja. Sindlela abanye namhlekuseni sibuya yawufihla lenkosikazi lengathi mangishada yakubhadalele izinto futhi shasha sibuya ukufihla namhlanje. Hallelujah. Athi mangifika la emsindisweni ngayithola la nkosikazi. Iqhubeka kule ndlela. Indlela yempilo yakhe yasemhlabeni iphelile. Sikukhulumile lokuningi sakukhuluma vele nafuko ukukhuluma lokuhle bazali. Yebo Jesu. Nawe nje wathi kahle ukuthi angikuthanzi ngiyanyanya ngithi. Mara nangafa ungakusho. Yebo Jesu. Udathi bekathembekile bekasikhathalela. Kodwa ibele ngisakhuluma ngokukhathalela abantu wena wendulutho. Kude la umhlangabethela nomhlangabetha khona. Enjengoba lebakungendi lutho. Akusho ukuthi awendi lutho. But usendleleni yakho. Lokufuna sizokhuluma ngayo namhlanje. eBhayibhelini basabona dikhona indlela diyedibeke. Malibonga ivangeli. La sifunda khona bazalwane yizwi lesiprofeti. U-Isaiah uma bazalwane akhuluma lenzaba uthi kutawuba khona indlela. Lokusho ukuthi ukhuluma ingakafiki. Amen. But uthi itawuba khona. Namuhla njengomprofeti waNkulunkulu wanamhla uqala ukukhuluma ukuthi uthini. Njengoba wathi Isaiah itawuba khona. Nami njengomabizo wakhe nithi ke le ndlela basalwane ikhona. Njengoba yena wathi itawuba khona mina ngimemethela ukuthi le ndlela injani. KuJohane kufika Thomas uqonzana na Jesu bakhuluma ngalenzama yendlela. Uthi yena mina ngiyahamba. Oh God my Father. Ngase ngayikhumbula. Ngoba bazalwane indlela. Hallelujah. Ikhasa ukuthi kona la kufikwa khona. Angeke kwaba indlela kodwa kungekho la iya khona. Uma nje lesibhabhadla lesi kuthiwa siya kambele. Umusibona ngawe by faith ubona kambele. Malibonga igama lika Jesu. Umuntu loyithaphuta la ayiqala la usuka ngafiki kambele. Kodwa usuka yakho. Noma ngabe nespread kodwa sangafiki kodwa ngenxa yayo uyakho. Hallelujah. Laba basabane wakhuluma Jesu akhuluma nemphosolo wakhe akhuluma nomfundi wathi lo mfundi kuchapter number 6 Moses sale kuyana konke usikhombi enkodweni yenyama kunendlela enkodweni kamoya kunendlela. iBhayibheli lithi uma akhuluma na Jesu wayefuna indlela lakathi Jesu nalelake utathi mawusuka la na ufika kuleli gumalela utawona kuyehlela wehla lapho uthi ungathola umkhiwana phambili bese uyabreak indlela bazalwane inema direction ayo enkodweni ya Thomas kwakufika lokho ukuthi no spine akahambe bathashindlela
Udathi masahambile sitakhomba ukumlandela. But here is the fact. Uma Jesu sekaphendula la, uthi lalela Thomas. Mina. Ayikho nemizwa. But inomoya. Yimi indlela. Ngamanye amazwi uthi start afresh. To start my way. Noma to study kuthi tinto tenziwa njani eJeswini. Ukhuluma lawo magama uthi ngeyimi indlela. Futhi uyadlula endleleni ube neqiniso lempilo. Hallelujah. Kuba neqiniso lenjani basabona? Ngoba kugcinene kule ndlela bonke labahamba ngayo batawuphila. Silongela kabhala uthi noma befa uma sebathathe le ndlela uthi bayaphila. Hallelujah. Uyabhala ke lo munye bazalwane ubhala chapter number 55 verse number 6 in Isaiah. Naye ukhuluma ngale ndlela. Kunemagama lemaqhuphile lapha. Emvese kasho ukuthi ufunani kuNkulunkulu. Ukhuluma lamagama uthi lo mubi akashiye indlela yakhe. Ngicela sikunake lokho bazalwane sikhuluma ngendlela ne. Uthi lo mubi akene njani? Ngithe mina akekho umuntu longekho endleleni. Uthi nakaqeda ukukhuluma la 35 Isaiah uyafika manje uthi kunalo mubi phakathi kwethu. Lokho kufanele njani bazalwane? Lokusho ukuthi akekho umuntu longekho kuphi. Glory to Jesus. Akekho umuntu longekho endleleni. Bayibonga inkosi. No. Umulandzela konke lo kufika namfana wa Solomon bazalwane. I mean wathi afike bathi Solomon ugwela amazwi okuhlakanipha. Uthi makakhuluma I think it's Proverbs number 14. Isaiah 14. Now Psalm 12. Ukhuluma lamagama ukuthi ikhona indlela. Hallelujah. Nayo indlela. Uthi khona indlela ebonakala. Emehlweni umuntu. Indlela. Hallelujah. Indlela nayo. Uthi inkinga yakho ngoba kuthi indlela lengafiki. Uthi yona ekufikweni kwayo kufa. Hallelujah. Uthi indlela yemuntu nayo. Dinile tigaba but listen church, everybody sendleleni. Bahlabela thina sathi ngoba khona ukuhlabelela. Ngoba sihamba endleleni yenkosi. Hallelujah. Manje ngifuna ngesigcine ngalo uyamjabulisa lo. Lo lothi encwadini yaJohane number 1. Uthi yena ungilizwi lalomemendaba ehlanga. Hallelujah. Uthi phendukani nilungise indlela yenkosi. Neda umkhonto wayo. Ube njani bazalwane? Leyo endlela maKristu is serious. Ngiyiphe umphefumulo wami ukuthi how serious it is. I don't know. Lo kwangathi bekagcina uma ngisemthandazweni ngibuka le ndaba Yesu. My Lord, my boss. Uthi indlela lohamba ngayo. My Lord, my boss. Indlela yenkosi. Uthi iyalungiswa. Jesu. Ngicela kuvala bazalwane sengicethile egameni lika Jesu. Uthi lendlela kumele ilungiswe. Before ilungiswe kunemuntu lokufuna yekele indlela yakhe. Bese uthatha indlela yenkosi. Ngoba thina namba zabona. Amisho kungalela nje. Ngisho belgeza bazalwane bese bedisco manje besenhle kuthi manje angikhona usikhazana. Ngiyafisa uNkulunkulu angilekelele
uthi neJohane kunendlela yenkosi lokumele ilungiswe nguwe. Ngalamanye amagama ngekuyilungisa indlela yenkosi usendleleni yakho. Mina bethiswa ngiphela kuthi la kule ndlela Jesu akubonakala kuhamba kwakho. Le ndlela yenkosi akusiso sibhabhadla njengepatches lofuna uyibone uhambe ku. Le ndlela yenkosi nguwe. Wena uyindlela. Glory to the wonderful name of Jesus Christ. Ngoba uma utawa nemqondo ukuthi le ndlela ufuna ilungiswe, kumele uyofuna bokeleba, nabomele baphathe practical, uyofuna emakhuba, uyofuna emapiko kuku. No! But deeply tiseketiswa kule ndlela, dingo takamoya. Nguwe ungasibona anvanga uthi Jesu mine niyabona masana akathi mangisuka la mekiso nawuthabula. No, uthi mine lokusho ukuthi uma ayindlela wakha indlela. My God, uma kungini kumake uyindlela nindlela ngoba sifuthi indlela. Uyindlela nindlela sifuthi indlela ngoba Kristu udala amakristu ingonyama idala ingonyama uNkulunkulu udala uNkulunkulu wakhe. Ayiyona lento iqabanga yilento ufuna ube yiyo. Kuyayiwa order endleleni yenkosi ngoba uthi lobhala ayilungiswe. But bantu abazokhona kuyilungisa nabayekele indlela yabo. Uyabona? Indlela nguwe nomsa. Kufuna ubonakala wena njengendlela. Ngoba indlela yinto ebonakala. Uma indlela ingasabonakala ayikho. Umzekeliso uthi Israel wathi nakaphuma eGibhithe afika edolobheni lensithe, uNkulunkulu wavela kuye wamtshela ukuthi indlela leya niyakhona ayihambi la nathi khona, kodwa ihamba la sigabeni. IBhayibheli lihlala abazange babamba umhlangano baphikisana nawo. Hallelujah. Kwathi Moses yethu qhamuka yabona boqhaqhaqane khona bangena khona. Glory to the name of Jesus Christ. Bantu betive lebekade bedlula kude emathafeni nalokhu sokho kaze bedlula kude bebabona abantu bekanjani basawane bahamba. Lokuhamba kwakuchaza ukuthi indlela injani. Amen. Umindlela iphela kwakuvela lifu belibasibekela ngolibahona. Uma kushona lelanga kungasakhali kwakuvela insika yemlilo. Glory to the name of Jesus. Sihambe kanye iBhayibheli yebheda ukuthi nabaphuma eGibhithe abaphumanga bama-Israyeli kodwa. IBhayibheli lithi baphuma bayimixture. Kunokushiwo njalo noma umdoko lokuphakamise. Bamixele iBhayibheli kwakuyinkqubo evana noma beyinkqubo evana ifulendlela. Lifulendlela bathethana bathi nabahona bonke. Obani labo ababethi zona
awufiki la uyakhona. Oh Lord. Lambi iBhayibheli lithi nalosebula kadluli kuyo. Ikhona indlela ephakeme. Lithi iphakeme. It's a highway. Kuyagitshelwa kulendlela ngayisuku. Wake wayembula uNkulunkulu lento. Methiso yokugibela la kulendlela inkosi yakuthatha. Ikufaka endleleni ma. Ithi ngakufaka la endleleni mambhone seyakuyekela inkosi. So uhamba la endleleni awathuki. Ima estoping sakho. Ima la uyowehla khona thina wehla. It's welcome. Daughter, welcome, daughter. Oh, Father God. Ungwele. Ligama lalendlela. Kuhanjwa kwebantu basabona. Wambula lenye ngulu. Hey, wambula lokuyi. Kulusi. What? Uma ufaka wase wangena kule yakhe kulunga wena. Uthi ngimane usondela uphila bakhe ngenxa yezinto zakho. Lalela i-upgrade yasenkosi. Uma inkosi ifaka la endleleni yabiyeka. Uthi wona kwenziwa yini nakabhala Jeremiah a prophet namaHebrew bekhazela ukuthi uNkulunkulu etikhathini tokugcina utawena sivumelwano nelibandla lakhe. Uthi lelibandla lakhe utawuloba ikhona basaba etibhebhede etihliyo. Uthi ngeke ngikhunjwe ngifuna umbabela angiyavuma umaluso umdodela uphila kwakhe. Ngicela umbabela umulahleka uyazula kufuna kuthona. Akubisele kuplafo. Uma kufaka endleleni, God knows you are well protected. Nakabeka nhlakuyeka. Ngoba madimoni nakakuthinta la usendleleni yakhe. Indaba letakukhipha ungafuni kuyilungisa impilo yakho. Uziqualify. Ngoba sibizelwe. Nengathi bazala ukuthi sijwayelene ne. Sijwayelene kakhulu siyatana. Bathi lapha endlela akwenza ukuthi umuntu uyini kuwe. Kuthi ngumzala kuwe ngumfundisi kuwe. La kule ndlela kusebenza bonke. Kodwa kusebenza ukuthi kule ndlela ufakwe ngani. Ngiyaxolisa. Baningi ke bantu labalapha endlela. Baklema ukuthi balapha endlela. Kanti la kule ndlela abangenanga ngesango. Ngokuthi Kristu mlingisango lezi. Ongangeni nami. Uyisenge. Usuka fashini. Babantu bazalwane baba. Kule tikhathi lesiphila kuto mabhala. Kula sikhathi lesiphila kuto sinenkumbi emakhono. Lafike kule ndlela. Angafiki ngaKristu. Batafika amanye afika ngokugula. Beka bamthwele kuhlala. Afike emakristu athinte emandleni empilweni yakho. Wanela kuphila. Wasujoyina le ndlela. Engqondweni kuyaklika ukuthi mangila ngeke ngigule. Akade ukuthi uyaphi. Sake somgqobo lomnye babetala walomnye babengala inasemalini. Ekusheni ngokuseni wakunzaba wasekunduka. Baba bakhuluma lomnye kubafana kusestradini kabini. Kulapho estradini bathi yena bafana ngakugitsa la, akugitwa la. Ngoba futhi ngesitshelo bakuthile. Siyagitsa la kubizwa hambo. Sibukile. Wasizophuma letikhulu lekhathi ngoba washona ibishop lomkhulu. Nathi phuma letikhulu tibhokana labangalalelo. Kwakho mina kumfona awuna ukukhutha tigulana. Lo labandleni ufika gula. Akade umuntu ngale bandla. Nithi imsimbithi yalabandleni.
kungikhanyele mangunu lakhanyisa lenzaba yendlela ukuthi hey bazalwane miningi imikhuba lebanga abantu bakhona kungena kule ndlela bangaqualify labanye babo bangeniswa kunqwatshwa labanye babo bangeniswa ukuthi umfundisi wethu urich labanye babo kunalunye bamfokela baye bathi uyakhuluma uthi nabona ukuthi umfundisi kungashaka December sonto leyavala ema-holiday uyabanje bazalwane tinto lethenga abantu bakhelele nje uthi yini wena sethukane kangaka kodwa sisendelele nisi because kunemasela kangenile kule ndlela siyayiwo amphinze niyaseya asihambi nabantu abafana nawe kule ndlela lokuthi takuhamba le ndlela uthi uyikhomba uphithi ujike usitha mighty warrior usitha sale ndlela basaba uNkulunkulu ekhuluma nami ngale ndaba lendlela umtshele kakho wathi ungawasho onke amatrisi akho but into ngifuna ukukuthela nami utshele bani kuthi kule ndlela kuyaphikelela usibona simphumela yokuphikelela kule ndlela uthi uqeda ukushumayela uthi uyihla nawehla bathi ushumele kahle mfundisi bathi kodwa la kushaya siqhubeke siphikelele noma kusho sasilaphela usibaba lo emadala kukhomswa ngathi nahle pulpit ayena lo mfundisi wathi mfundisi iyevakala into lephethe kanti leqaka nawe ngawe kulento yokugqekana uma bengathi ushumela sedevelop ithombe ngoba thina nje umfundisi wethu simphanyelile nje kuthi abe khona sihle simbona akusho ukuthi sikhonda yena lesikhathi asho njalo nganqunu ngathi ngiyabandlele ngikhoza kulungele bethi sobe nesithombe sawo nagede lo yena uthi wrong mina ngithi correct ngoba kule ndlela kuhamba abanikazi bayo mayibonga igwenyama yemzulu because ongaqualify kule ndlela uyajika uthi umhlabeni laqala indlela entsha la family labulawa izindlela ezintsha lafa abazalwane nazo lafa maki lafa intombazane yevangeli inethisu i-engage seyimithi ngoba lifikile ifameli indlela kusiwa haleluya thina yethu mighty warrior wathi noma sebekhuluma ngishana nasisilenda bazona ngisakandele emshadweni bathi unebanga mthiyana ukhawuleza yona le ntombazane bebathola bathi saqhubeka indaba mkhubeni iqhutshekisa ukuthi kule ndlela lo hamba ngayo ngeke aduke noma sebakhulumile usenjalo akusini indlela siyaphindelela basana diyashaya diyashaya kanjani diyashaya kule ndlela diyashaya basana dikushaya olile uthi yapapa mukhanza ku account kuna 00 but sikulu Angatike bhala bazalwa yebo imishado yethu yakheka kule ndlela umukhamba nawo sowakho mangatsha ukwenqwalo lomshado because umshado lo ngana Kristu ufuna nemqwalo umukhamba nawo uTenkosini senikela ngani uTenkosini utanawo wethu ngoba umshado akusuka umshado ngumwe bazalwane lento ingathi kwangathi nasithi bazalwane lento ingami ingami le unani wena lento nayo yinto yasendleleni Nkosi uma usabona umuntu acomplain lapha
umsebenzi kaNkulunkulu uyabona ukuthi akekho la. Uma inkosi ithinzile yathi hamba umuphe uthi mina kokugcina futhi awukho la. Iyapita wasabona lendlela, iyapita lendlela. Phela ngeke wahamba nesibula bethiso lendlela. Hallelujah. Lendlela bawamba kuyo yathi visike lendlela kuyo. Nokubangana wathi ukuthi shu. Ngisho mina lohlakayela bemthandazo. Because ulendle, bethiso ulendlela akuhamba ngoba umsipho. Awuqualify ngokukhuluma. Awuqualify ngokushumela, awuqualify ngokuthanda. Baningi bantu abanye amagruphu emthandazo ngoba laba abaningi bayasekelana. Nibo bisokuthola ukukhuluma le nto. Wathi ubona ngabazalwane bagcwele cash. Hallelujah. Ngina ngiconcentrate nombolo ngicela ukubuza. Ayi basentu lokubuza lokho. Ubona bisokuthola ukuthi wabazalwane kanyana kuneyabo indlela yokukhonda kulo. Akuna ndlela yakhe kodwa kunendlela yakhe. Ya, uthi jodela umshana wami omkhulu bese uthi sithanda ukunikela imali. Ubathina kabaleka Jesu, baba siyathinta. Imimoya uyasha ngosiduka. Uyasha. Nakuqetha kunika le mali kubuyela kuba cellphone ke WhatsApp. Naye ungaphikisa nayo la. Utatha lekho. Usola ukuthatha ungamkhatha thanda segamelo nakufana isikhatha thanda sesonweni. Because nyalo basabona indlela yethu ayakhe. Lokufuna silahle. Wonke umuntu akathanda ufuna kuvangela semcele wakhe. Uthi soyela. Yiko, ujoba umali ukuthena bathi siyabuya kumama, siyabuya. Siyabuya Friday, vile mthanda choma kechawo ayo. Siyabuya. Baphelele bonke. Uthudukwa nje ukuthi usukile kade vele kufanele njengala ngikho ayamagama usibaleke ubalekela indlala ekhala ngoba ngeke amqethe 12 hours angani so kubona kade ohlala nabo la uma ngapho usemthanazweni kabi yaqiniseka indlela yakhe kuteke ngeke ngimtume ngosiyami ayikho into ethandaza bomase basasa. Usho bomase bamthandaza sibathembe ayikho bethandaza. Indaba yakhe kodingini. Liphayiphe lami lithi noma bayizibula baduki kulendle. Kusho ukuthi noma bangahlaselwa bathi laba kulendlela baphephile. Uthashathiwe empilweni. Ashathiwe. Emandle bomnyama tsamshayi. What in protection yendlela ekamele. Umzozo uyakhasimula. 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 Baba uyakhasimula. Uyakhasimula. Esikhathi lesebatina hotoki. Umfukile wamchulupa ngesibhaweni. But yet I'm going to cast move. But the job is not about physical. God, I'm simple. Lendlela bafowethu inemigomo yakhona. Wonke umuntu ohamba kule ndlela ukukhuluma kwakhe ufana nalendlela. Wonke umuntu ohamba kule ndlela basaba ukugula amampinzi ukugula kwakhe. Haleluya. Ukugula kwalendlela. Akaboni nalabekwa kude lamanye bethu lendlela. Umetho walendlela uNkulunkulu uKristu. So uhamba ngayo ude alternative uma kuyo ushisa ushisa. Nelikhaya lakhe liqualifyiswa kule ndlela.
afike ekhala aphandwe ama-wardrobe akhe umbona avula umnyango wardrobe athi lo ungaqhola ngamgugu lo athi lo akubuthanise umhlaba uthi uyahlala. It's a qualification. Laba namhlaba lahliswa bafundisi. So yena umfundisi wokhansela. The boyfriend uyilahle. Umfana into oblahlala. Umufika lizuqoqa nawe because ubizo lwakho lunemsebenzi walo lokafana lwalunye kule ndlela kuzuqualify ukufuna ikhishwe akumhlalele kukhishwe isika yonke niyamemba basaba kukhishwa usana. I remember kwaphendvuka lentombazane former church yaphenduka ifunze proper isilungu igqoke amabhuluku 24 hours yaphenduka inerogolini seliwabili ihlala namawayo kuphela. Hallelujah. Iyindlu ikhanya yaphenduka yakuthakokela ukuthi impahla yokushisa yagqoka irogolinye inyanga yonke. Ngisho nje kuba kwaminto sisese ungawalahla onke amabhuluku ugqoka la ekhaya kona sokuphuma kufa no ayibutanga enyameni ayibutanga nasengadini yabutha yayawushisa yafaka semandla ejele esipiteni ulawula ndlela namagugu kola ndlela sithi sihamba la ubona abantu abangaqualify usunenkosi nesikhathi nalo phela bazalwane lento lesinenda kabandlela ukubona ngene senimgugu akuyona indlela yona indlela ngona mangiphuma aphuma la kuphilile mina ngithi mina it's a miscall nawucabanga ukuthi indlela vele bafundiswe automatically noma ngathi bethiswa umfundisi but indlela kunama qualification akho ngoba nakunile ndlela tikudla kwenu. But whenever you want to belong, there is a qualification. Singesengeniswa uJesu Bible nami lithi usana ngekungene uJesu nemthwalo angikhulumi ngemthwalo mina ukuthi ngishilo ibhuku wayinjoka ngikhuluma ngemthwalo losenhlizweni. Ufika encebeni likaJesu uyatisalela automatically. Hallelujah. Baba ukuthi bona sithi baba bathi bongobo kodwa na ufika kuJesu athi you are qualified. Amen. Njengentombi amen. Bathi manje osifiso nabobhekusa bangene bakho basenyameni but this lady qualified. Ngifika la ngosini bafika bathi ngisizwe hawu ngikhumbula nami mfakazi alimela ngikhumbula umkami omhlela ngikhumbula ukuthi ngikhuthuka ukuthi ngafakaza ngithi ngisizwa swing virgin yesizwa swing khuluma ngempela ya it's a virgin ngisizwa mthimba ngilala double praise in a standard of sin ngicika from north to south, from west to east. Uthi ngitangishayisana muntu imali yaba ingishisi ingabe iningi endlini kaNkulunkulu ngiyonikela. Hayi Jesu washabelela nawe ngoba sikhisto. The problem was sikholiswa ngama-benefits. Umntana shaywa uthi kungona ngesondweni asitila ngama-benefits. Imali khona imali ayikho umgwaqo ukhona umgwaqo awukho uyagula makezanela uguli ngeke ninte ngakho because sonke sikulendlela wapho ufuna ngakho wena ugula kana wathi ngiyagula
Kodwa ungathi qualification. Sidiyaka lama verse nani boshumayela nihlakaniphe. Mina ngifaka esikolweni. Yaxhalisanani imithwalo, xhalisanani imfezo umthetho kaKristu. Inkunzi malwa. Ithatha wonke lo mthwalo netiso wonke. Uma ive wantuthasa, ifike lapho umguni yonke. Yona ayithwali lutho. Uma sithi hey ngibhizo uthi uyakhona. IBhayibheli lithatha so yehluleka nyalo. Mara beka meme sonke sithele. IBhayibheli lithi siyaxolisa. Thwala wakho ngithwala wakho. Njengomkhaza wakho. Bakhokhe. Thwala wakho ngithwala. Siye enkosini. Kude kwemutawubhukule enkosini. Uma kubuthele baba uthi Jesu lahlela konke kini ngumthetho wendlela. Usifa sikhuluma ngilolihlobo lo. Kusibona sigcokile. Ngisho 24 hours kusibona sigcokile. Kodwa hayi Nzakela mhlaba sabuza. Kanti mina ngiyoze kwenini? Ngiyoze kuye Jesu. Siyafisa kulasha. Bathi kulahleke lawula. Lesikhathi ingubo yakho itsabuka. Uthi angisaqualify uyehla kwendlu. Inkosi yakho. Uma ibembathisa automatically ubuyela ekhaya. Betis. Ngiyathi futhi ukuthi lishilo. Athi kufuneka nkokuthi manje. Silakhe kabusha. Kuze sitawukhona kusebenza kahle. Akusilo ikomiti lokugweba abantu. La sigweba umuntu. Naketa lo mfana lo athi lo umnyathelike. Sithi iBhayibheli lithi emthandazweni sixolele amacala ethu. Njengoba nathi bantwana bangibuka bahlubu baqoqa suka labantu uma nomhlaba uthela abanye abaqala abema behluleka ngibabonile behluleka ukuthi ungatsheniswa athi no mfundisi bani bofuna ungive kufuna ngiphefemulo moya wasenyameni leyo bazalothi bangifanele ngaphandle hamba ubona la umsiza emakhapho ulungisiza la indoda emfa lokho mfaka mthalaza kakhulu unikela kakhulu kwathi kahle lakafuna umfundisi tomangala ngakini nakufika la uthi hey nkosikazi iBhayibheli lithi thobelane amadoda etintweni Transit. Usaba bababo. Ufuna nime nkango yakho. Ngoba usendleleni le-wrong nesikhathi esi-wrong. Uyakhona ukuthi thine metiso asikufunzele ukusita abantu. Kodwa manje endlela ayakutshela ukuthi njengoba uyametiso ungacabanga ukuthi nesikhathi uyakungolake. Kunemehluko uyametiso. Metiso uphukile. Akathini medication uyayisebenzisa kumlando uyakhona inkosi sethembile ayinasibeki nje kuwe sinasanda so right but ithina sicontrol indzaba yethu omubi noma basabona siphile sikhathini la ndlela seyingasabonakala kodwa yona ikhona noma siphile esikhathini la seyiphiwa nabapostoli yaphiwa nabaprofeti but yona ijamba sabona ikhona knowledge masishayela uthi nawehla stopi akapa kuphathisa amaplastic azayongena nawe endlini uthi nawufika edadeni uguquka ubusilalela yebhuku nokutshela indlela yami ayihambi kanje LiBhayibheli lithi kumnyama nokukhanya kuhlanga noma sengibulwe into yonke empilweni ngeke ngugane hayi ngoba ngakuthanda ngoba nje izwi lithi kumnyama nokukhanya
siyaphikelela ulendlela. Solange ngisaphila malenkosi. Into engikhaza ngithandazela yini? Liphindze lokunyane into engithandazeleyo. Solange ngisaphila kude lento ngoba siyajuma lapho. Solange ngisaphila. Noma ngijumisa ngekhala umkhiphe ngifika ngakutshela ukuthi ngijumisile vele uyahedela. Elwesho. Uthi uyaqhuba kunxene uyangathi ngathi ngibone. Because angiphili kwami, ngiphila kwale. IBhayibheli isikhathi sokugcina ufuna abafundisi lababathatha indlela le. Labathi kholwani hleli phahla, aphahlwa phela. Uphahla isitotsi inquma, wahamba uqheze emathini ukuthi ngeke ayacina nje lababe libele kunemanga. Nemanga. Uma nje umguli ungazange wende kahle umzimbi kuphelele. Hambile emzimbeni umuntu lokana empilo yakho uKristu. Lothi ngealpha noomega owayizona. Naphakathi ulanza intolo lakhanethe namuhla. Ashuke indoda yakho letingazange dishuke kuyihlo sesekhona. Unyoka sesekhona. Usala wakase sesekhona. Singaba lo muntu namuhla. Ngiyakhuluma mina. Baba lo muntu namuhla. Ngibona lo muntu sofaka esipeleti lapha wakithi sofaka esipeleti kanti wathi ngeke amkhulumisa zayo. Vele ufike sofaka esipeleti lapha ngene ukuthi nobe ngimngaka. Ngoba sihamba nama-fake kule ndlela. Umzala ngempela sesihambe. Salona sisi. Sisi. Marufeka simbona. Esibani nathi sisho lutho ngoba singagwala siyamsaka. Abahamba nayo. Abasosa. Angikhuluma imvabethi tiyashaya. Uyabona mina inkinga yenu nikhona ngama-motivation. Inkinga yenu ngeke nithi nikhona nifune ukudududwa ngokulimala kwenu. Kanti umuntu elahle silonzele kufaka lugwalo kugujwe timbethe. Timbethe ngibungu. Tibungu. Tithako tendle ijesu sidiswe. Lelethi kungena ngenxa yokule bantu abalimelele bahlala ngendule kulimaleni kwabo. Bagatha ukuthi emakhona kufuna sonzele kubo. Eneka sonzela bayawagatha ukuthi namba wena ngakhuluma ukuthi. Akekho nje. Uni yakhe. Ngiyafuna lapho. Ayisini indlela yesonto. Ungathi noma umenzela content rock fit. Rock siyakhamba benhlobo, rock sikwethe akusindile. Lokho msamazi uthi indlela impilo. Bayibona inkosi. Agqoka umuntu wangekhaya. Kuthi noma nokuhlethiwe ufungatha uwahlethi. Imimoya yonke isalute. Welcome abasokala lapha sithumayela, lapha sithumayela. Lapha sithumayela. Babekele naso. Sikhuluma ngendlela mabaso sithi akumsiki umuntu athakholwa apretende nakayesonzwe akubona kholwa kodwa ukholwa
benjengoba Yesu. So yabo tena bafana bamna kubathatha la. Akuna sendi bafana mthola. La ni depths. Lo letsemba le la bakaba abantu ukuthi sengikhohlakele sengifikafi liyaphi. Linemandla lisulu liyangithatha. Yini nje ufuna iyekele. Uyekele indlela nembi. Libuyele. Asinoma phakathi kwenu. Abanye batali, abanye batali bajijothile. Asinoma ningibona nje. Khona mana babe wenkani kwami, khona mana mama wenkani kwami. Bathi ngibuka nami. Wangibaba na umbuka umthakathi abakahle, bamshela lifa. Ngapha ekhaya emgqoke liteki lokude ukuthula ngaphansi. Ngiyawubuka umsebenzi. Ngingathi ngathi ngobuka umsebenzi ngahlangana na Jesu. Jesu wabamba impilo yami. Dashintsha. Njengoba sikhathala kuya ngifuna. Awungathi nginisele la bakanje. People knows me. Wonke umuntu kwathi mthiyana. Bakuthi ndoda agamba thesha thesha umuntu sifuna ukumbona sembababe. Ngibona ihlahla. Yona manje ngilendele. Bekathakadanani na umuntu. Qualification. Espasho ngikuthelela ukuthi utanguda sisi. Utanguda utawutakini ngisasibuke sithandaza. Ucabanga ukuthi ngidawulethe ama advice kude, bathi kune ma qualification alethi. Ababumuntu utawuna ukuthi uphuma emkhukhwini kanjani? Kuthi beshiba ngamapopo ekhaya. Popo zempela sisemapopo. Ufaka inkinga ufaka amanye ushiba. Ungambona nje. Kule malomo. Kodwa nomuntu phela ngalendlela leyo mkhulu awuyekeli ukujola. Mesonto sesonto ejama. Kudlalwa ngaNkulunkulu. Because sifuna different features. Umntanthu sendlele. Ingane lendlela mkhulu. Sibalini. Ungaveli phela sibancane nababa. Lokuthi bancinyana ukuthi kuphela behlala. Uthi usahamba uthi umshayisela indoda sihambe njani abasebasiguli. Konke kakho lasengabhokwa. Lasi sendleleni ingozi. Kuhlabelele thini sesithanda. That's no khahlela. Ihlala general. Experience isisithi bodwa bethu. Seyiya emthandazweni. Ngifuna ukuthi sitangitshela ibandla libuyele. Ngabona nje khaba kahle. Ngabona sesizokushela. Ngikhuluma ngawo lapho labathi. Lama opportunities esinawo. Okodlala nalabo balakusindwe sideleyo. Lasi indlela yikhosi ilungiso kodwa ke umuntu uqala kushubela vela lana njalo ukhiphe isikwazi umuntu wakhe maruleni akakufa lakaphuma ababantu yazi umfundisi ngila omuntu umfundisi kodwa sasafika umshefe asimshefe awusinjalo angilali ngenxa yakho angilali kufika isikhathi la ngithethela khona ukuthi ngiyakhohlwa nawe kodwa lezulu lintshela ukuthi akukhulunywa njalo ngoba kuqhathama njalo nje ngisabe
ziningi impilo basaba lokufuna sethilungise ukuziqualify asilekelele lokujabulisa abaholi bethu but siphile iqiniso ngoba iqiniso libhayibheli izindawo lakhe enjankulu nanamuhla emini sesihamba siyebakhaya nawe ungakhululeka khona indlela mensi wayo uJehova uqobo wathi abubuhle kuthi umuntu angafinyeleli esithandweni that it's away. Hallelujah. Sitawubuya basanwane, sitawubuya sitoshaya emakriki, sitawubuya sitoshaya kule kufakwa, sishaya emaruthi, sitawubuya kodwa namhlanje sifuna ukuba nje. Niyathi mina ukuthi once wagibela le ndlela, sitawukhuluma ngakriki. Sithe sikhathi sokushaya iqoqe abantu, but isikhathi sokuthi be prepared for this way. Siyasukuma simama. Kungela sabathi namkhulu. Nasithoba lesilungela kubuya kwenkosi. Kukhulunywa ukuthi lungela. Ibhayibheli lithi awuvele amafini. Ingwenya bayakuthuki, yemntathu tayihlothisiwe ke kungwenya. Ibhayibheli lithi sitawusuka emhlabeni ezempakunithi. Siyona mathela kuyo. Umnikazi wekhe. Indlela khuphuka bayindlela sawubuya ngayo. Lungela kubuya kwenkosi. Shiya indlela yakho ni. Shiya indlela embi. Ungasidonsa sinepathina kumdonse. Siyabathenga emaKristu bazalwane. Ngathi imqabana ukuthi kuyafana, akufani bazalwane. Hallelujah. Akufani, asithinze tshela umuntu you are free in Christ Jesus. Uphile impilo. Umuntu kade wayishitelele ngawo. Funa kuyakuthandaza namhlanje umini. Ngiyomemethela lokho ukuthi ngiyazi ukuthi ushashile. Kodwa phikelela, ngiyazi ukuthi ungonziwe. Kodwa ngiyazi basalwane ukuthi babuhlungu but siyaphikelela. Ngiyazi abantu ukuthi uvuka kusefika semshadweni ukuthi asivuka siqhubeke. Siyamade simlungelo siyamade wasibila. Akasibitelanga failure along the way. That's why lokho akathuka jabula ngisitha sami ngoba kusasanda uvuka. Ungibona mhlawumbe uphutshisa ngishipidwa. Wathi ngiyabulawa kodwa endlela ade uvusa impilo yami. Ngobekezela ngobaba. Ngobekezela ngobaba.
why you are isola kelebona leBhayibheli lakho lithi ucaza umhlaba wonke akamyekele ogcwele wakho uyawula konshele you will never fall bekuwe wetha usile bekuwe noma isifo no